وَإِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. Өлчө таразада алдабайлы. Базарда иштегендер, өтугандар, biz aldabайлы. Кытайдын буюмун, Япондун буюму деп сатпайлы. Бул дагы алдаганга туура келет. Сиз өзүңүз биринчи сизди бирөө алдаса жакшы көрөсүзбү? Жок. Ошондуктан айтылат, бычакты өзүңө сайып көр. Оорубаса бирөөгө сай дейт. Сиз кандай башка бирөө сизди алдаганды жакшы көрбөйсүз? Сиз дагы башка бирөөнү алдабаңыз. Мейли таразада болсун, мейли өлчөдө болсун, кандай гана нерсе болбосун, бул жакырчылыкты алып келет. Бул ачарчылыкты алып келет, жокчулукту алып келет, берекени кетирет. Ошондуктан туугандар, таразада эч кимди алдабайлы, убадабызга бекем турайлы. Аллах субханаху ва тааланын өкүмү: "Вала тамши фил арди мараха". Аллах таала айтат: "Эй бенделерим, жер бетинде текеберленип баспагыла. Текеберленип баспагыла. Өзүңөр эмнеден жаралгансыңар, аны унутпагыла. Эмне болооруңарды унутпагыла. Болгону бир тамчы суу экенбиз, барат экенбиз, болуп бир аз убакыттан кийин чирип жок болот экенбиз. Кичине бир мөөнөттүн ичинде текеберленбейли, жүрөгүндө bir zarra barabar tekeberçilik bolsa Paygambarımız aytты, beyiştin jıtın jıttабайт дейт. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, Аллах субханаху ва тааланын чакырыгына лаббайк деп, ушул аянтка келип, тооба кылып, намаз окуп, Аллах Тааладан өзүбүзгө, келечегибизге жана ажыга кеткендерге дуа кылып, келечекте Кыргызстандын алдында жакшы иш-чаралар күтүп турат. Кудайым буйрса, Кыргызстандын тагдырын Алла Таала сиздерге, биздердин колубузга берген. Ушуну жакшы кылыштагы, жаман кылыштагы, өстүрүп өнүктүрүштагы, шерменде кылыштагы сиздердин, биздердин колубузда туугандар. Келиңиздер, Кыргызстан мамлекетинин эгемендүүлүгүн, түбөлүгү үчүн сиздер, биздер баарыбыз баш кошойлу. Өзүбүздүн кызыкчылыктарыбызды, элибиздин кызыкчылыгынын алдында курбанчылыкка чалайлы. Ислам дини урп адат салтдан жогору. Жана биздин Кыргыздын урп адат салты, Кыргыз элинин урп адат салттары көпчүлүгү исламга лайыктуу туугандар. Экөөнү кагыштырбайлы. Улут арасы ынтымакты бекем кармайлы. Уруу арасы ынтымакты бекем кармайлы. Бул улут, уруу, жер, тил бири-бирин тааныш үчүн, бири-биринен бийик өзүн текебер алып, менменсип башкаларды акарат кылыш үчүн Аллах субханаху ва таала мындай кылган эмес. Баарыбыздын бир ата, баарыбыздан бир эне, бир ата бир энеден таркаганбыз, урматтуу мусулман бир туугандар. Динибиздин эркиндигине көптөгөн шүгүрлөр болсун. Буга салым кошкондорго чоң рахмат болсун. Албетте мамлекет жетекчилерибиздин орду чоң. Şu бүгүнкү күнгө чейин аксакалдарыбыздын көз жаштары, энелерибиздин көз жаштары менен канча жылдан кийин колубузга эгемендүүлүк келип, дин эркиндиги келди. Ушуну кадырлап, шүгүр кылып, жакшы карманайлы. Акырында Россия элинен, мусулмандарынан, алардын муфтиси Хазрет Шейхул Ислам Равил Гайнуддинден аманатын айта кетейин. Баарыңыздарга ысык салам айтты. Жана Курбан айт менен, майрамы менен куттуктап коюңуз деп айтты. Буну айтып кетейин. Дагы урматтуу мусулман бир туугандар, Аллах субханаху ва таала мына бүгүн Курбан айт майрамы, бүгүнкү күнү эң ыйык, улук, Аллага эң сүйкүмдүү амал кан чыгаруу. Кан чыгаруу. Бул кан жөнөкөй кан эмес. Бул кан жөнөкөй кан эмес. Бул кандын биринчи тамчысына адамдын баардык күнөөсү кечириле турган кан. Жана канча түк, канча жүнү, канча кылы болсун, ошончолук сооп бериле турган. Ошон үчүн бири-бирибизди урматтап, бири-бирибиз менен ушу күнгө чейин капалашып калсак, бири-бирибизди кечирип, бири-бирибизди дайыма Аллах субханаху ва тааланын чыныгы сүйкүмдүү бенделерин катарына кошконго, бири-бирибизди жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып жүрөйлү. Аллах субханаху ва таала сөзүмдүн акырында мактоо айтып Алла Таалага жана ушундай элибиздин баарыбызга жакшылык тилек кылып, дуа кылып кетмекчибиз. Уюштургандарга
түз эфирден чагылып бергендерге, радиодон көрүп, телевизордон көрүп тургандарга, жана ушул жерге майданга келгенибиздерге баарыбыздын Алла Таала күнөөлөрүбүздү кечирсин. Баарыбыздын тилектерибизди кабыл кылып, дүйнөдө дагы ахиретте дагы жүзүбүздү жарык кылып, түбөлүктүү, бактылуу бенделердин катарына кошсун. Ва ахиру дa'wana алхамдулиллахи rabbil alamin. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Азирети муфтийдин айтып өткөн сөздөрүнө ыраазычылык билдирүү менен мен ойлойм бүгүнкү аянтка келген жалпы мусулмандар 1 жылдык сабакта алса, 1 жылдык сабакка жетсе деп үмүт кылат элек. Албетте бул насип буйругандарга ушул сааттар жазылды болуш керек. Андыктан дагы бир жолу ыраазычылык айтуу менен азыркы сөздү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы Асылбек Жээнбековдо. Ассаламу алейкум. Урматтуу мусулман агайын туугандар, саламатсыздарбы, ардактуу мекендештер. Сиздерди Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Шаршенович Атамбаевдин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин атынан мусулман дүйнөсүнүн эң улуу майрамы Курман айт күнү менен чын дилимден куттуктаймын. Сөзүмдүн башын урматтуу президентибиз Алмазбек Шаршеновичтин куттуктоосун окуп берүү менен баштасам. Урматтуу мекендештер, бардыгыңыздарды мусулмандардын эң ыйык майрамдарынын бири Курман айт менен чын жүрөктөн куттуктайм. Кылымдан кылымга кастарлап, муундан муунга уланып келаткан Курман айт майрамы ниетти тазартууга, пейилди агартууга багыттайт. Көптү баштан кечирген көрөңгөлүү элибиздин үңгүсүн бекемдеп, кайрымдуулукка, ыймандуулукка жана сабырдуулукка чакырат. Ушул күнү курмандык салынып, кайрымдуулук, соопчулук иштери жасалат. Ата бабаларыбызды, жакындарыбызды эскерип, улууларга урмат көрсөтүп, келечекке жакшы ниет кылабыз. Ылайым Алла Таала мекендештерибиздин кайрымдуулук иштерин кабыл кылсын. Ажылык сапарда жүргөн кыргызстандыктардын көздөгөнү кабыл болуп, жерге бизге аман эсен кайтып келишсин. Жараткан элибизге ынтымак, жана жерибизге берекет берсин. Айтыңар маарек болсун. Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаев. Урматтуу мусулмандар, тынччылык турмушта эгемен мамлекеттүү журт, эркин коом катары башкаларга көз каранды болуп кылсактабай, өз алдынча жамаат болуп намаз окуп жатабыз. Мамлекеттүүлүк Алла Тааланын кыргызстандыктарга берген зор дөөлөтү. Бул чоң неемат. Ушул дөөлөтүбүздү сактап, өркүндөтүп, өнүккөн мамлекет куруу биздин бардыгыбыздын негизги максатыбыз, милдетибиз. Буга жетиш үчүн эл арасында ынтымак, коомдо тартип, туруктуулук керек. Кудайга шүгүр, азыр ошондой жолдо баратабыз. Алыскы жана жакын өлкөлөрдүн айрымдарында согуш жүрүп, бейкүнөө адамдар каза болуп, ал мамлекеттердин бүтүндүгү бүлүнгөнүн көрүп турасыздар. Бизге бул чоң сабак болуш керек. Азыр мамлекетибиз өз милдеттерин ырааттуу аткара баштады. Коррупция кыскарды, уурулук азайды, казынанын кирешелери көбөйүп жатат. Ошонун эсебинен мектептерди, ооруканалар улууларга урмат көрсөтүп, келечекке жакшы ниет кылабыз. Ылайым Алла Таала мекендештерибиздин кайрымдуулук иштерин кабыл кылсын. Ажылык сапарда жүргөн кыргызстандыктардын көздөгөнү кабыл болуп, жерге бизге аман эсен кайтып келишсин. Жараткан элибизге ынтымак, жана жерибизге берекет берсин. Айтыңар маарек болсун. Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаев. Урматтуу мусулмандар, тынччылык турмушта эгемен мамлекеттүү журт, эркин коом катары башкаларга көз каранды болуп кылсактабай, өз алдынча жамаат болуп намаз окуп жатабыз.
Мамлекеттүүлүк Алла Тааланын кыргызстандыктарга берген зор дөлөтү. Бул чоң неемат. Ушул дөлөтүбүздү сактап, өркүндөтүп, өнүккөн мамлекет куруу биздин бардыгыбыздын негизги максатыбыз, милдетибиз. Буга жетиш үчүн эл арасында ынтымак, коомдо тартип, туруктуулук керек. Кудайга шүгүр, азыр ошондой жолдо баратабыз. Алыскы жана жакын өлкөлөрдүн айрымдарында согуш жүрүп, бейкүнөө адамдар каза болуп, ал мамлекеттердин бүтүндүгү бүлүнгөнүн көрүп турасыздар. Бизге бул чоң сабак болуш керек. Азыр мамлекетибиз өз милдеттерин ырааттуу аткара баштады. Коррупция кыскарды, уурулук азайды, казынанын кирешелери көбөйүп жатат. Ошонун эсебинен мектептерди, ооруканаларды, маданият үйлөрүн, бала бакчаларды куруп жатабыз. Башка өлкөлөргө көз каранды болбой, өз алдыбызча жүрө турган жолдордун каттамын жасадык. Электроэнергетикалык көз карандылыкка ээ болдук. Өзүбүз гана башкара турган электр тутумун курдук. Газ маселесин чечип, жалдырабай турган болдук. Мамлекеттик тилди, маданиятты өнүктүрүү, дин тутумунун ырааттуулугуна жетишүүгө багытталган саясат жүрүп жатат. Урматтуу мекендештер, келечекте ушул иш аракеттердин уланышын колдойлу. Бири-бирибизге өйдөдөбөк, ылдыйда жөлөк бололу. Адал ырыскы менен жашаган, ыймандуу журт болсок, таза коом курулат, мамлекетибиз күчтүү болот. Урматтуу мусулмандар, Кудайдын ушул улуу күнүндө чалган курмандыктарыңыз кабыл болсун. Барыңыздардын каалоо тилегиңиздер орундалсын. Кудай ар бир мусулман үй бүлөсүнө, жалпы журтубузга бактылуу турмуш насип кылсын. Элибиз аман, жерибиз бүтүн болсун. Сүйүктүү мекенибиз Кыргызстанды жараткан өзү колдосын. Бардыбыз Кыргызстан үчүн эмгек кылайлык, кызмат кылайлык. Бар болуңуздар. Дагы бир жолу майраңыздар менен, урматтуу мусулмандар. Жогорку кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбековдун айтып өткөн сөзүнө дагы ыраазычылык айтуу менен азыркы сөздү Бишкек шаарынын мэри Кубанычбек Кулматовдо. Ассалому алейкум, урматтуу мусулмандар, кадырлуу меймандар. Сиздерди Курман айт майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктаймын. Курман айт жалпыбызга ынтымакты, биримдикти, боорукерликти, жакшылыкты алып келсин. Ар бир кайрымдуулук ишиңиздер кабыл болсун. Ыйык Курман айт жерибизге тынчтык жана бейпилдик берип, элибиздин ынтымагын жана биримдигин бекемдетсин. Сиздерге чын ден соолук, бакыт талай, ийгиликтерди каалайм. Курман айтыңыздар майрык болсун. Бишкек шаарынын мэринин айтып өткөн сөзүнө дагы рахмат айтабыз. Урматтуу мусулман жамааты, урматтуу шаарыбыздын тургундары. Бүгүнкү намаз убактысы жакындап калды. Андыктан айт намазынын кээ бирки өзгөчөлүктөрү болгондуктан устаз Билалга сөз калтырабыз. Намаз окуунун эрежелерин бир катар эскертип өтсүн. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Урматтуу мусулман бир туугандар, баарыбыз сапты түздөп намазга даярдык көрөлү. Бул намаз важип намаз болот. Айт намазы азыр адегенде саффан деген жарыя болот. Бул деген сөз түздөнгүлө деген. Андан кийин Азирети муфтийибиз 2 рекет намазды сиздер менен биздерге чогуу намаз окуп берет, имам болуп. Ошондо биринчи Аллаху акбар дегенде кол кагып, кулак кагып, кол байлайбыз. Санадан кийин 3 жолу Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар деп колду байлайбыз. Андан кийин Фатиха сүрөсүн кыраат кылып окуйт. Андан кийин зам сүрө болот, рүкүгө барат, кайрадан турат. Экинчи рекет башталат. Экинчи рекетте Фатиха сүрөсүн окуп, артынан зам сүрө кошкондон кийин Аллаху акбар,
Allahu Akbar dep 3 jolu takbir aytat. Adaşpaylı. 4-üncüsünde Allahu Akbar dep rükû kılat. Andan keyin oturup attahiyat taşahhud salavatарды okup iki jaka salam bергenden keyin turup Kurban aytın hutbasını sizler menen bizlerge okuyt. Hutba okulup bütkönden keyin kayra oturup Kur'an okulat. Kur'an okulgandan keyin jalpı bata tilekler bolat. Andan keyin namazыбыз ayaktayt. Andan keyin bir-birimizni kutuktap bardığımız mayramdık jörölgöbüzdü baştayбыз. Anda mesela saffan 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 tüz döngülü Allah Taalam namazımızı kabul kılsın. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل لكل أمة منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وعلم التوحيد وأمر بالإسلام. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي هدانا إلى دار السلام. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بإقامة الأحكام وبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله فينالهم من كرام، وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أما بعد، فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد شرع لكم ما فيه مع أعمال أخر قد سبقت في الخطبة قبل هذا نشر ذبح الأضحية بالإخلاص وصدق النية. وبين نبيه وصفيه صلى الله عليه وسلم وجوبها وفضائلها، ودون علماء أمته من سنته في كتب الفقه مسائلها. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأضلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل يقع بالأرض فطيب بها نفسا. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟
قال سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة حسنة. قالوا فالصوف يا رسول الله؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وقال صلى الله عليه وسلم: من وجد ساعة ليضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: الأضاحي يومان بعد يوم أضحى. وعن علي رضي الله عنه مثله. وهذا بعض من الفضائل. وتعلم من العلماء المسائل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عمن هو أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق رفيقه في الغار وأنيسه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعن الناطق بالصدق والصواب الفارق بين الحق والباطل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعن كامل الحياة والإيمان جامع الآيات القرآن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعن إمام المشارق والمغارب أسد الله الغالب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعن السعيدين شهيدين سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله عنهما، وعن أمهما البتول الزهراء بضعة جسد النبي صلى الله عليه وسلم الغراء سيدتنا فاطمة رضي الله عنها، وعن أميه مكرمين أبي عمار سيدنا حمزة وأبي الفضل العباس رضي الله عنهما، وعن سائر الصحابة من المهاجرين والأنصار وأتباعهم وتابعيهم أجمعين إلى يوم الدين. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله بيدك الخير كله. اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. O jaratkan Allah, barımızdan bilip bilmeye kılgan günahlarımızı keçirgin. Ata enelerimizin günahlarını keçirgin. Jalpı momun musulmanlardan, tirülerden, ötkönlerden, erkeklerden, ayallardan bardığın günahlarını keçirgin. O jaratkan Allah, öz merimini alıp, barımızda tuğra yoldan adaştırmağın. O jaratkan Allah, Kur'an-ı Kerim'den keremetli ayatların berekesinden, barımızga uzun ömür için densoluk bergin. Berekeli ırıskı bergin. Irıskımızdı keng adaldan bergin. O jaratkan Allah mamleketimizge tınçlık, amançılık bergin. Ortamızda intimak, birimdilik, dostluk bergin. O jaratkan Allah orukçanlardan bardığına şifayı kamila, acila, mustamirra ata kılgın.
Acılarımыздın acılıkların kabul kılgın. Esen aman üylerine jetip gelişlikке jardam bergin. Bütkül alamga tınçlık bergin. Kırgızstanımızga ya Rabbil Alamin özün beypilçilik bergin. Ulut uru arası ıntımak birimdülük dostluk bergin ya Rabbil Alamin. Kajetmenlerden kajetlerin özün bütürgün. Perzent talap kılganlarga perzent ata kılgın. Muhtaçlardın bardık muhtaçlığın özün bütürgün ya Rabbil Alamin. O jaratkan Allah, biz senen razıçılığını sorayız. Barımızda razı kılgın. Barımızdan razı bolgun. Dünyada da baktulu, ahirette de baktulu. Eki dünyada yüzü jarık bendelerinden katarına koşkun. O jaratkan Allah, elimizni, jerimizni har kanday jamandıktan, kırsıktan, apat balelerden, bölünüp jarılgandan saktagın. O jaratkan Allah, barımızdı jaman gözden, jaman sözden, jaman koldan, jaman ölümden, kabırdın azabından, kıyamat gündün karangılığından, dozoktun otunan, özüngdün karından saktagın ya Rabbil Alamin. O jaratkan Allah, uşul jerde kol götörüp turganlarga baylanıştı. Bu dünyada öp ketken jalpı momun musulmandardın katarında, alardın barığına uşu Kur'an-ı Kerim'ni soğun bağışladık. Ötkönlerinin barına rahmatını algın. Darajaların büyük kılıp, ya Rabbil Alamin öz meyliğine men alıp, tübölüktü jayın beyişten kılgın ya Rabbil Alamin. O jaratkan Allah, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın şefaatine layıktı kılgın. O jaratkan Allah, biz senen tuğra joldu sorayız, takvalıktı sorayız, tazalıktı sorayız, adiletlülüktü sorayız, borukerlikti sorayız, baylıktı sorayız. O jaratkan Allah, barımızdı eki dünyada baktılı kılgın. O jaratkan Allah, mamleket başçımızga, jurt başçımızga, mamleket jetekçilerimizin bardığına, karıya aksakalımızın bardığına, enelerimizge, jaşlarımızga, ya Rabbil Alamin, dünya ahirettin baktılılıkların, iyigiliklerin, jakşılıkların nasip kılgın ya Rabbil Alamin. Özüne kul kılgın, şeytanga kul kıla görmegin, nafsiga kul kıla görmegin ya Rabbil Alamin. Yüreklerimizni tazalagın, yüreklerimizni tazalagın ya Rabbil Alamin. Münafıklıktan, kufurluktan, kara niyetlikten, tekeverlikten, göre alvastıktan, sarangdıktan tazalagın ya Rabbil Alamin. Tillerimizni jalgan söylөгөндөн tazalagın, amallarımızı riyakörlükten tazalagın ya Rabbil Alamin. Gözlerimizni kıyanat kılууdan tazalagın ya Rabbil Alamin. Alamga tınçlık ornatgın. Mekke Medina'nı ya Rabbil Alamin özün saktagın. Mamleketimizni özün saktagın. Barımızды özün tuğra jolga joldagın. Hiç kimge kar, hiç kimge zar kılbagın. Hiç kimge muhtaç kılbagın ya Rabbil Alamin. Mamleketimizin adiletlülük ya Rabbil Alamin özün kabul kılgın. Egemendülüğün tübölüktü kılgın ya Rabbil Alamin. Her birimizin tileklerimizni kabul kılıp, özün razı kılıp, yüzüzde jarkıl tübölüktü beyişinden jay vergin ya Rabbil Alamin. Allahumma Rabbana inna nes'aluka min khayri ma sa'alaka minhu nabiyyuk Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve na'udhu bika min şerri ma sta'adaka minhu nabiyyuk Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve entel musta'an ve aleykel belag ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaben nar ve sallallahu ala nebiyyil kerim وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Dağı bir jolu Kurban Ayt bayramыңыздар kutlu olsun. Bayramыңыздар marek bolsun. Hiç kanday jamandık görmеңіздер. Eki dünyanın jakşılığına jetiңіздер. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Beri Abdül Hasan. Sen kalk hadi.